sngewbha ya ki katu kane ki khon kari jongi ki bolong sisa ke jengai men siem yang ai pi bat kini kidai ki khon samla ki barang sudah pulih bat kumjuro kidan ki khon samla ki bom dan dkhotmet ka bang kupanga mapi hanrai ki yo jitep na ko khobor bakadan kum kane ke jengelang ane dalade hi kelawan ane ban ni kum ye kini ngemla klab da ai ya ka support na samtai jongki dengan khot ya ka keten jong ini ki wei pai Tegani kalau kajingai mensiam yang ai pi lada maci kila kajikali balai ni ngimla te hangi gidan ro ya kini ki top 20 ki ba lawan khmat haka SSLC examination balada hangi sedang arajar arbuai kele se kajikali pila bangkali balai pi ai kerpang tangi gini nakwa ki parlok papoy haka top 20 bagi namsu bakla balai ni ai gini hadirin bangila select ya ka tuition extra tuition Hanrai daladehi pada kaji haka SSLC examination 2021. Dia subha Bhagwan khmat. Hangajur kokor ini bat kilap yo haka top 20. Subha malam khmat. Teka jingai subha kalau mars 10,000 iwe. Kini kita sisa kita kilap namta kita di disable namta ka convenient jadi ngakrai cepat ibarat ka ilek hada ka ki shop ma to kani lain di trust ma ai kilo 10,000 itu trust itu kerpang itu tempat yang sini kau mengira kiri sepusan ini ada tujuh hotel saya asosiasi mau nangsa iba Boni Bratson Warjri ini ide baduna dkhotmet hi nrai lapas ya ka kelas 12 de ilong ka nuksa ka bhae yang ni kur kerja di dewa basa ho indo nanta sa ikong bisina kali belum bisa dimengerti dan kita bersikap dengan state atau compare akaban negara balik Adelbert kumuli jangka 17 selama profesi insyaallah perkut ya dari banyak kali profesi mulai dari sifat bertajuk sih jadi bariat itu berhak berdawah berjuang ini kita terusah
Itu update tempat silakan dan ya bang ini semua. Ini dari